1 Corinthians chapter 13 verse 11. One verse lang atong basahon karon. 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Kung nana sa amen? Tanang maningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Wife, I'm going to have you write for me on the board. 1 Corinthians chapter 13 and verse number 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Bisaya, sa diha nga ako kaniadto uskabata, ako misulti ingon sa uskabata, ako misabot ingon sa uskabata, ako mihunuhuna ingon sa uskabata. Apan, sa diha nga ako nahimo ng hingkod, akong gisalikway ang binata nga mga butang. Ang pulong hingkod, nagpasabot simply delete na kabata. Hingkod na. It's kind of like hamtong, but hamtong is maybe a little bit older. Hingkod, bago pa nagbiya sa pagkabata, pagkabatanon, dakot na ka. Sa diha nga ako nahimo ng hingkod, akong gisalikway ang binata, or we could say bataot, nga mga butang. Tonight's message is not a Bible study. It's a very practical Christian life message. The title of my message comes from the one verse we read. When I became a man. Sa diha nga ako nahimo ng hingkod. And that is the correct translation because he means man na. He's not talking about man like lalaki. He means dako na, hingkod na. When I became a man. Magaan po na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your word. Thank you, Lord, for the power of preaching and how you use it to change lives one message at a time. Thank you, Lord, for growth in our people. Lord, I'm so encouraged by the growth in our people, the growth in our young people, the growth in our married couples. And thank you, God, for what you're doing. Thank you, Lord, for the miracle of the property across the street. But thank you most of all, Lord, for the miracle of changed lives. Now, God, would you bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? Would you help me to apply the truth practically and in a helpful way? Holy Spirit of God, I yield myself to you. Please, God, help me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang tanan tao sugod sa kinabuhi diri sa kalibutan ingon nga usa ka bata. However, ang Dios wala gyud nagplano, wala gyud naglaraw, wala gyud nagtuyo ngang pagkabata magpadayon hangtod sa kahangturan. Sa atong text verse si Paul nagingon, sa diha nga ako kaniadto uskabata, ako misulti ingon sa uskabata. Ako misabot ingon sa uskabata. Ako mihunuhuna ingon sa uskabata. Apan, sa diha nga ako nahimo ng hingkod, akong gisalikway ang binata nga mga butang. Naidaghang tao diri sa kalibutan, daghang tao diri sa dapitan nga dako na ang ilang lawas pero wala pa sila nagsalikway sa binata nga mga butang. Dako ang lawas pero bata ra gihapon sila sa batasan sa sulod. The message tonight is very, very simple. You do not become an adult when you reach a certain age. Here we say 18, dako na siya. 21, dako na siya. 25, dako na siya. But in reality, you do not become an adult when you reach a certain age. You become an adult when you choose to put away childish things.
Ang batanon pwede mahimong hamtong, mahimong hingkod, diya sayang batasan, bisan niyang lawas, wala padako yun. Adulthood is not based on an age, it's based on character. Mahimo ka usa ka hamtong, usa ka hingkod kung mag-decision ka sa pagsalikway, sa pagbiya sa imong bataon nga hunuhuna, sa imong bataon nga asturya, sa imong bataon nga paagi nga magtagat sa mga problema sa relasyon. You become an adult when you put away childish things. Alang kanako, katawanan man ang kadaghang sa batanon nga ganahan tagdon ingon nga mga hamtong samtang batao ra gihapon sila sa ilang nilihukan. I'm not a child, but if you act like a child, you still are. Kung imong nilihukan sama ra gihapon sukad himong elementary, bata ra gihapon sa pagkatinuod. Daghang batanong ganahan makaangkon sa mga pangdagko nga pribilehiyo samtang nagahawid gihapon sa ilang pangbata nga batasan. And I would like to say that never works. Dili mahimo, dili mauswag ang mga pangdagko nga pribilehiyo. Listen to me now. Ang mga pangdagko nga pribilehiyo dili gayud matangtang gikan sa pangdagko nga nilihukan og batasan. Did I say it right? You cannot separate the privileges of maturity from mature behavior. They are companions. Kauban sila hangtod sa kanturan, dili matangtang. Kung ganahan ka tagdon or taguron, ingon nga usa ka dagko, there must be a day, young people, when you decide to put away childish things. Now, you adults, don't relax yet. Kamu unya maigo pod, pero karon mawali ko sa mga batanon. So pwede mag-amen karon. Ug unya mag-amen gihapon walay taw kabalom naigo ka pod. All right. Paul said, "When I became a man, I put away childish things." Ang pagkahingkod, ang pagkahamtong dili usa ka edad nga makabot nimo, kini usa ka decision nga himuon nimo. And here's the good news. That means you can decide to be an adult anytime you want. Pwede ka mahimong tinuod hamtong bisan kanusa. Did you know na ay mga 12-year-old adults o na ay mga 40-year-old children o nakaykaila sama niya na? Tinuod ba? 40 years na. Pero bata ra gyapon. I don't mean fun-loving. I mean, ang ilang batasan wala na change sukad sa pagkabata. Naidaghang tao diri sa dapitan. Nga dako na sa lawas pero bata ra gyapon sa batasan. Wala gyud sila nagsalikway sa bataot nga mga butang. Ang imong pagkahingkod, listen to me, young people, listen to me. Ang imong pagkahingkod, dili gibase sa imong edad, kini gibase sa imong batasan. Si Paul nagingon, sa diha nga ako nahimo ng hingkod, akong gisalikway ang binata nga mga butang. Busa. Kini ang pangutana nga kinahanglan tubagon nato karon. Unsa ang natro nga batasan sa mga bata? Practical kaayo ang mensahe karon. Unsa ang natro nga batasan sa tanang bata? Number one, Ma'am Ruth, there's a marker. Let's see if it works. What are the character traits that we need to forsake
put aside if we want to be mature. Does it work? Number one, children are naturally self-centered. Something else, self-centered. Dalo. Naigugma sa ilang kaugalingon. Si Hannah. Cute kaayo siya, di ba? Kinsa kabalo nga cute si Hannah. Liwa sayang papa. Oh, sorry. Nalimot ko. Cute kaayo siya. Apandalo ragi hapon. And we didn't have to teach her. She knows it automatically. Kabalo siya daan. Naghuno-huna si Hannah nga siya ang gilibutan sa kalibutan. Saptan ba ka na? We would say in English, she thinks the world centers around her. She does. Nag-expector siya nga ang tanang tao makanunayon magtagad kaniya lamang. Tinuod? Bawal man alang ni mama nga maminaw ni papa kung si Hannah na dito. Silang duha, mama ug papa, kinahanglan magtagad ni Hannah lang. Kana ang natural nga kinaiya sa mga bata. They think they're the most important person in the world. Did you hear what I said? Ang bataot nga tao naghuno-huna nga siya ang pinaka-importanteng tao sa kalibutan. It's called selfishness. Kadalo. Paragitan. Kiniyang buntag. Si Hannah, na dito sa kusina, uban ni Ma'am Ruth. Si Ma'am Ruth nag-andam sa oatmeal ni Hannah. Hurot na ang iyang toast. Di ba? Hurot na. Si Hannah na dito sa iyang walker. Ug ako nagsulay, nagpasbot ni Ma'am Ruth sa butang nga nahibaloan na kugikan sa Biblia sa gabi samtang wala ko natulog because I couldn't sleep last night. So nagsulay ko, nagsulti ni Ma'am Ruth. Ug si Hannah na dito. Nagsulay ko, nagpasabot. Unsa gihimo ni Hannah? Kay bawal nga si mama maminaw ni papa. Kinahanglan silang duha magtagad niyara. She wanted someone to talk to her. What is that? That is the natural selfishness of every human being. Are you listening? We are born with it. Natao ta nga dalo sukad sa pagkatao. Children are naturally self-centered. Which means, if you want to put away childish things, kinahanglan ka mo sa likway sa kadalo. Kung ganahan ka mahimong tinuod nga hamtong, an adult. Children live for themselves. Adults live for others. Are you listening now? Kung si Ma'am Ruth nagaandam sa pamahaw ni Hannah, si Hannah way labot kung si Ma'am Ruth kikapoy or nasakit or na-stress. Ganahan siya sayang pamahaw karon dayon. Ug matag 5 seconds magpahinumdum siya nato namong tanan. Ah! Hannah, stop screaming. Ah! Hannah, stop screaming. Ah? Liwa siya siyang papa sa ka-cute. Liwa siyang mama sa batasan. Oh! You know what, Beth? I don't know where you're planning on sleeping tonight. Basing sa balay ni Anna Charlene. So, all right. And it's not just Hannah. Ang tanan bata mag-ingon ni Anna, sukad from the time they can make their will known, they do. Childhood and selfishness go hand in hand. Kauban sila.
It's just part of our sinful nature. Bahin lang sa atong magsasalang kinaiya. And that is the reason, listen to your pastor tonight, that is the reason God says in Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Bansaya ngus kabata diya sa dalang nga iyak gayon nga subayon. Ug sadya nga siya tigulang na, siya dili mo biya gikan niini. Listen to me. Children naturally go the wrong direction. That's why God gives them parents to train them. Tungod sa atong natural nga kinaiya, magsasalang kinaiya, kitang tanan kinahanglan nga na mga kinikana nga motulo na to sa saktong dalan, tungod kung kita mo pili sa atong gagalingong dalan, kanunay mo pili sa sayo. Bible says foolishness is bound in the heart of a child. Ang kabuwang na, what is bound? Gigapos ba? Can you say that? Gigapos, diya sa kasing-kasing? I don't know. I didn't look it up. I don't know how they translate it. Bugkos basin? I don't know. Ang kabuwang gigapos sa kasing-kasing sa uskabata. It's tied in there. I'll have to look that up. I didn't put that in my notes. But that's why God gives children parents. Listen to me. I am not saying that we should accept the selfishness of our children. Wala ko na yun, kinahanglan, bata ra sila, so kinahanglan tamod dawa sa ilang kadalo. I am not saying that. I am saying it is natural, and therefore we must train them to do what is right. Natural gayud ang kadalo diha sa kinabuhi sa bata, busa kita nga mga kinikanan, kinahanglan mo tudlod nila nga kana dili sakto sayop kana. Hannah has gotten many spankings for screaming in her walker because she doesn't want to wait. She said, "Oh, you can't spank a baby. Are you sure?" It's biblical. That's why she has parents. How will she learn if nobody teaches her that's wrong? Being selfish is wrong. Train up a child. It says, listen to me now, listen to me, Filipino people, please listen to your pastor. It says train up a child, not a teenager. If you wait until they're a teenager, it's too late. What side buot hangtod sa kangturan kung teenager man wala pa ka nag-train niya. Now God can change them when they get to that age, but you can't. From the time the child is old enough to crawl, he is old enough to begin training. When Hannah likes to touch the propane. Kung sa inyo gitawag, gasul. She likes to touch the gasul. Let me tell you something. I do not build a wall around it because it is an opportunity to train her. And she knows. She stands up next to it and reaches out and tries to grab the top. We let her touch the side, but she knows she's not allowed to touch that thing in the middle. She reaches out to grab it. We say, "Hannah, no." She looks at us. Say, "What do you do?" "Hannah, no." Now, Hannah's not as hard-headed as her older siblings were. With Beth, it would probably take 15 times. Her hand would be swelling. Hannah, it only takes twice. Sometimes not even that. Okay, I admit it. She's like her mom and Beth is like me. Okay, you know what? Beth is my punishment. I mean, and Michael too. All right. Where are we here? Pamino. Child training starts when they're little, not when they're in 4th grade. Kinang problema sa daghang Kristohanong pamilya, bisang Kristohanon sila. Sugtan na to ang atong mga bata maglihok nga walay buot, sa diha gamay pa sila og cute ragyapon. Kay bata pa siya, wa siya kabalo. Kanatong gisulti, di ba? Oh, bata ra siya, wa siya kabalo.
Dayon, kung 10 years old na siya, kasabaan gyud siya sa iyang ginikanan tungod sa iyang maot nga batasan. Pero ang ginikanan, ang angay nga basolon, kay sila ang nag-train kaniya. Ang mga ginikanan, ang gisaligan sa Diyos sa responsibilidad nga motulo sa ilang mga bata sa diha nga sila gamay pa. While their heart is still soft, and their character, ang ilang batasan maporma pa. A lot of my outlines in Visayan today, that's why I keep reading it. However, ang mensahe karon dali kabayan sa pagpadako sa mga bata, ang mensahe karon is about becoming a mature adult. So, if self-centeredness is a natural childish trait, if you ever want to become a true mature adult, there must be a day when you set aside your selfishness and decide that you are going to live for others. Kung ganahan gyud ka nga mahimong uskat tinuod hamtong nga adult, kinahanglan na ay panahon nga ikaw mo salikway na sa imong kadalo o mo decision nga ikaw magkinabuhi na alang sa uban. It's the road to maturity. Live for others. Kung dali, paminaw, listen now. I'm gonna say something right now that's gonna surprise you. Kung dali ka buot mo sa likway sa imong kadalo, ayaw pagkasal. You will make a bad wife or a bad husband. Ang tanan problema sa kaminyoon, naggamot diha sa kadalo. Nag-start diha sa kadalo ug magpadayon tungod sa garbo. If you're not willing, now listen, we all struggle with selfishness. But if you're not willing to let it go, don't get married. O bungkad ka sa imong kaminyoon. Ug labaw pa, kung dali buot ka mo sa likway sa imong kadalo, ayaw mahimong uska ginikanan. Don't become a parent. Let me tell you something. People have this stupid idea. Na problema sa mong kaminyoon. So kinahanglan may mga anak karon okay na. That's dumb. Having children does not make your marriage better. It makes it harder. Mas stressful. Because all the children are like Hannah. They want your attention. Diba? And when they're sick, they expect you to take care of them. And so does God. Now listen to me now. Walay dapit alang sa kadalo diha sa kinabuhi sa ginikanan. Because parenting is all about others. It's very easy. Sayong kayo may gugma sa imong anak, sa diya gamay pa siya, cute kaayo. Pero kung mapunog yapon imong kasing-kasing sa kadalo, puhon-puhon mo dumok gyud ka sa imong kaugalingong anak. Say, oh, Pastor Mike, how can you say that? It's my child. Kung mapuno ang uskabalay sa daghang dalok na tao, ang guba dili maligayan. O kung dalo ang kinikanan, hunahuna ba ka nga ang bata magdevelop sa mas mayong batasan kaysa iyang kinikanan? Selfish parents raise selfish children. Are you listening to me now? If you're not willing, I did not say if you struggle with selfishness. I said kung dili buot ka mubuhi sa imong kadalo. Kitang tanan maglusod sa kadalo and you will struggle until you die. But that's the key. You have to struggle. Kinahanglan ka makigbisog sa imong kadalo. Can I say it that way? Sa imong kadalo. You gotta fight it. Paul said, when I became a man, I put away childish things. You listen to me? Walay butang, nining kalibutan, nga mas bataot pa kaysa kadalo. You want to be an adult, a mature adult? Give up your selfishness. Live like Jesus. Magkinabuhi alang sa uban, dili para sa imong kaugalingon. Not just loving the people who love you, but loving the people who don't love you.
That's the life of unselfishness. Listen to me now. Listen to me now. Are you listening? I don't care. Wako ilabot kung 12 years old ka or 40 ka. Kung imong kasing-kasing napuno sa kadalo, bata ra kagyapon diya sa pananaw sa Diyos. Kung kanunay, dalit gyud ka masuko. Dalit masakit. Watch me now. Dalit masakit. Why'd they look at me that way? You have a selfishness problem. You are so self-centered. You think everybody else is thinking about you as much as you are. Are you listening? That's our problem. Huna ko nga siya nasuko na ako. Mura gitoy, siya ni agi na ko, wala nag, what's the word, nag-ila na ko? Ha? Nagamba ka na. Wala nagamba na ko. Gituyo niya. Unsa akong gihimo niya? You know, maybe that person just isn't thinking about you as much as you are. Maybe they're selfish like you and they were thinking about something totally different and they walked by and they actually didn't even notice. Stop being so selfish. Undang yang kadalo. Palihog, alang sa Ginoo. Alang sa mga tao kilala maluwas. I think she's mad at me. Oh, shut up. Grow up. Palihog. Drama, drama, drama. Hey, we don't live in Korea. We don't need any Korean dramas here, okay? Hello? Unsa ang gisulti kabahin ako? Watch now. Watch now. Ikaw mo kita, duwa ka tao. Dayon, they look your direction. Nagkataw sila kabahin ako! Oh, stop being so selfish. Is it possible? Maybe they were talking about something else and then they just happen to delete mahimo. I'm sorry. The rest of the world's not thinking about you. You are the only one who thinks about yourself all the time. I think Pastor Mike is mad at me. Maybe. Mahimo, man. Grow up. Truth Baptist Church. Stop wondering if other people love you as much as you love you. I put a post on Facebook a while ago. I said, hurt feelings. Like ang tawag nga dalit masakit kanunay. I said, hurt feelings is the disappointment you feel when you realize other people don't love you as much as you do. Dayon na babae nag-post, nag-comment. Oh my goodness! Nasak gayud siya. Nalimot ko siya. Nasuko gyud siya. Dili siya gana sa akong post. Dayon nag-remember ko kalit lang. Naiuskalain panahon nag-post ko kabayan sa soul winning. I posted a long time ago. I posted, if you are saved but not a soul winner, you are only saved because somebody else was a better Christian than you are. And that same woman who got mad about hurt feelings, I went back and looked. She commented, I had completely forgotten. But she commented on that post about soul winning. Oh, I am so very hurt by this post. I don't even know you. Wag yun ko nakabista sa imong simbahan. Wag ko kailan nimo. Og dili ko ganahan. How can you be so self-centered that a post by a stranger can hurt your feelings? Kana ang hilabihang level sa kadalo, I don't understand it. Hey, I'll tell you something. A friend loveth at all times. How many of you memorized that verse? Proverbs 17:17. Ang uskahigala maghigugma sa tanang naga. Try naga. Yeah, it is. Ang uskahigala nagahigugma sa tanang panahon. Notice it doesn't say
ang uska higala, nabala ka kanunay nga ang lain na higuman niya. You know what our problem is? We're trying to have friends instead of trying to be a friend. Grow up! Isalikway ang mga bataot nga butang. Number one, unsang natro nga bataasan sa bata. Children are naturally self-centered. Christians, fight your selfishness. Don't accept it. Kitang tanan na ikadalo sa atong kasing-kasing. Pagkigbisog sa imong kadalo. Fight it! Fight it! Love people! Forget yourself! J-O-Y, J-O-Y, this is what it means. Jesus first and yourself last and others in between. J, Jesus. Others, O, others. Y, you. Kana ang dalan sa kalipay sa Kristohanong kinabuhi. Forget yourself. Die to yourself. Number two, unsang batasan sa mga bata, ang naturong nga batasan. Number two, children live by their feelings. Unsa mas lingaw kana akong buhaton. Tinuod ba? Kana ang batasan sa bata, dili sa mga dako. Adults can't live that way. Si Hannah. Mugamit ko ni Hannah kay nasya sa nursing, dali siya maka-defend sa iyang kaugalingon. Si Hannah, dili gayud siya maghunhuna. Unsa ang saktong butang himuon karon? She's never thought that. Kung siya maglakaw sulod sa kitchen, magdiretso siya sa self nga naay mga cups. Doubt ang nga bata. Si Beth ang nagtudlo niya. Children do what is fun. Diba? Ang children mo sunod sa ilang pagbati. Kana ang ilang natro nga kinaiya. Si Hannah kanunay maghimo niya ng butang nga pinaka lingaw-lingaw. Uska pinakaklarong timaan sa pagkabataot. Diha sa imong kinabuhi mao ang pagsunod sa imong pagbati. Okay, you ready? Young people, now all you adults, you can relax for a minute. Young people, can I tell you what my unfavorite line in the whole world is in Visayan? Why lingaw sa akong balay? Yap, bata ragyapon ka. Wala pa hamtong. Tungod ang mga hamtong, dalit magkinabuhi para sa lingaw-lingaw. Why lingaw? In America, we would say, I'm bored. Ooh, that was a bad thing to say to my parents. Kung kita kami nagsulti, I'm bored. My mom would say, uy, naay mga buluhaton para ni maalis ah. Dali mi nakakaton, dali gyud magsulti nga bored ko, dali gyud. Parents, that's good. That's a good idea, by the way. Kung mong bata mo sulti, why lingaw dari? Uy, naay daghang dishes, pwede hugason na. My mom's favorite thing was, I can get more dishes out of the cupboard if you want. Magadugang ko, og lain, pwede hugason pod. Okay naman ko, mom. Di kinahanglan. Di ba? Pwede ko musulti ni mo. Unsa manggur ang tambay. Ang uska tambay, maong tao nga maghimo sa tanan niyang decision nga gibase sa iyang pagbati. He doesn't feel, dili siya magbati nga mubarog, so matulog siya hangtod alas 10 sa buntag. Dili siya magbati nga mo trabaho, so maglingkod-lingkod siya diya sa payag o magdulat-dulat sa iyang phone. Or murag, wala siya phone, kay tambay siya, so mudulat-dulat siya sa phone sa lain. Tambay. Kung ganahan siya magsimba, simba man. Kung dili magbati, dili na lang. Wa ko'y gana. Yeah, that's another one. Wala ko'y gana.
ang imong gana, walay kalabutan sa pagkamatarong. You listen to me. Wa ko'y paki sa kadako sa mga muscle, sa mga tambay. Bata ra siya nga nagkinabuhi sulod sa dako nga lawas. I have no respect. I have more respect for a drug dealer than a tambay. I do. At least he does something. You think I'm kidding? Now, mapreso siya gihapon, okay rapod ko niya na. Pero, sulod sa jail, ako magrespeto kaniya. Kung dali ka makabarog sa imong kaugalingon sa buntag, kung ikaw kinalang imong mamang mapukaw ni mo gihapon, bata pa ka. Tungurang pagkahamtong gibasa sa imong batasan, dali sa imong edad. Kung na'y 21-year-old college student, yung come on, tindog, barog na, kinahanglan ka mo sa klase. Bata gihapon. Uy, iya masuko na ako. Ready ba ka mo? Kung dali ka makakontrola sa imong paggasto, bata gyapon ka. Spending all your money is following your feelings. Pero napay kwarta sa akong bulsa. Kinahanglan gastuhon. Dili ra. Are you listening? Walay balaod sa Pilipinas, musulti. Kung dali ka, kung ikaw mo uli, gigan sa pag-shopping, o napay kwarta sa imong bulsa, maprisog yun ka, walay balaod sa maniyana. Pero dagang Pilipino, nagatuon niya na, kung muuli ko nga naay kwarta sa akong bulsa, basi maprisog ko. No, kinang kamatuoran. Kung muuli ko nga naay kwarta sa akong bulsa, nailain mga ayo. Diba? So, gastuhon ang tanan. I got a really good piece of advice then. Open a bank account. Put the money in the bank. Imong igagaw. Uy, nakay kwarta, wala ko'y plate. Una sa tanan, kung siya nag-inom sa tanduay sa gabi, dali ang ngay ka maluoy kaniya, naggasto siya sa iyong kwarta. Hello? Huwag nga naman maluoy ko sa tao nga naggasto sa tanan niyang kwarta tungod butol siya. Pero na'y birthday party. Oh, kanang mayong rason. Natao ka, congratulations. Kanang mayong rason nga mong gasto sa tanan niyong kwarto. Kwarto. Ha! Proverbs 21:20. Adunay bahandi nga pagatinguhaon ug lana diha sa Pinoy-anan sa maalamon. Notice ang iyang kwarta and wealth na dito sa balay. Dalit dalon niya sa tanan laing lugar. Kay kung ikaw mo dala sa kwarta, you listen to me, look at me now. However much money ang tanan kwarta nga nasa imong bulsa, sa diha mo sulod ka sa ukay-ukay, kanak gayud imong gastohon. So, ibilin na lang sa balay or ibutang sa bangko. Pride kaayo. Apan, ang usa ka buwangon nga tao nagawaldas paghurot ni ini. Unsay waldas? Hurot nga gasto. Nagawaldas paghurot ni ini. God calls it buwangon. Oh, Pastor Mike, ang one-day millionaire, kanang bahin sa among culture. Buwangong gihapon. I'm sorry. Pastor Mike can be a little bit salbahi sometimes. Y'all know that. You've noticed that, haven't you? I'm sorry. Naglasod gayud ko, maluoy sa tao nga musulti. Oh, lasod kayo ang kinabuhit na rin sa Pilipinas. Apiki gayud. Samtang nagsuot siya sa bagong sapatos. Huwag na'y matching purse.
Sorry, nakulang ang gayud ko sa kaluoy para niya. Buwangon. Children are selfish. Children live by their feelings. Paul said, when I became a man, I put away childish things. Ang root nawala ang tanan akong higala karon. Truth Baptist Church, listen to me. Dili. Kinahanglan ka mo gasto sa tanang imong kwarta tungod Pasko ug New Year's man. Did I say that close enough to right? Nasabtan ba? Kung January 2 moabot ug ikaw nangita para sa sensilyo ilalom sa imong mga may problema sa imong batasan, I'm sorry. Naggasto ka sa tanan when you could have saved some money. Did you forget that you would want to eat on January 2? Basing gutomon mi pag-usab ugma. So mas mayo pa kung dali mi mo gasto sa tanan mong kwarta. Kay walay sweldo hangtod sunod semana. Higala ba ta? Nindot kayo nga naay pastor nga naay guman nimo musulti nimo sa kabatuoran. Pastor naglusod ni. And I'll probably help you again. Pero mas mayo pag yun if you decide to stop following your feelings. Live by a budget. Well, that's a bad word, isn't it? It's like almost swearing in the Philippines. Budget. Budget means magplano ka sa imong paggasto imbis sa pagduha-duha sa imong kwarta ni adto. Was that understandable? Or did I mess up the grammar? Daghang tao. So naitabo sa tanan mong kwarta. You spent it. That's what. Walay milagro. Walay tao nagsulod sa imong balay nagkawat. Wala na tunaw. Imong gigasto. Children live by their feelings. Padayon ta, here we go. Children are self-centered. Children live by their feelings. Let's see if the next one's nicer. I forgot what it is. Number 3. Oh. Pasi magampo ta, mag-dismiss na lang. Number 3. Children require constant supervision. Saptan niyo supervision? Nay tao magbantay nila. Super means sa babaw. And vision is pananaw. So nay tao magbantay. Children require constant supervision. Look right here, Beth. The rod and reproof give wisdom. Proverbs 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Ang bunal, yeah, that's what rod means. Bunal meaning mag-spank ka sa imong anak. Ang bunal ug ang pagsaway naghatag og kaalam apan ang usa ka bata nga gipasagdan sa iyang kaugalingon or ngato sa iyang kaugalingon siya ra isa nagadala sa iyang inahan ngato sa kaulawan. Children need constant supervision. Tungod kung walay tao mo bantay, masayop-sayop sila kanunay. Diba? Hannah needs someone to watch her all the time or she will burn my house down because she's a very bad person. Daw tanggayud siya. Pero seryoso, ang mas gamay kinalang bantayan kanunay. Tinuot? A child left to himself bringeth his mother to shame. Usa sa mga timaan sa pagkabataot, maong panginahanglang nga ikaw makanunayon bantayan aron maghimo ka sa saktong mga decision. Can I ask you a simple question tonight, Truth Baptist Church? Do you do right when no one is watching?
Mohimok ba ka sa matarong kung walay tao magabantay? Kung pastor, murag dali mo hapit sa balay. Kung murag si Brother Michael, dali mo abot. Kung walay laing membro nga duol, mabasi ng mga kalibutan nga membro ra sa wakay kabala kagabay ni Ana. Do you do right when nobody watches you, or do you have to be watched? Do you only do unsay mong lantaon sa mong phone kung walay tao magtanaw? Gentlemen and ladies, can I ask you, ladies, do you dress right when you're not expecting to see the pastor? Pastor, wako nag-expector. Na makaw nag-expector, ikaw mo bis na karon. I know. Huwag maulaw ko para nimo. And I'll smile and I won't embarrass you. I'll try. Naghapit na lang. Mabalik ra ko. Okay, how about this? Gentlemen, sa trabaho. Makugihon gyapon ka kung ang bossing wala dito. O kung ang bossing mo ato na siya lakwon, maglingkod-lingkod ra, tabi-tabi. Mubalik siya, kugihon ka, limpyo-limpyo, mas silhig na, manilay gihapon. Children require constant supervision. Kamusta ta? Buhi pa? Knife. Murag ang katong nga mamatay sa dali pa ta magampo. Okay. Mabalik ko sa mga batanon aron dali mamatay ang dako. Batanon? Paminaw na. Ay, stop that! Ang yawa, magsulay mo protector ninyo. Balik na. Sama. There we go. Hey, you young people. I'm almost an adult. Takot na ako. Ayaw pagsultin ako kabahin sa imong pagkahamtong. Kung wala kay batasan sa pagtiwa sa imong mga buluhaton sa balay. Imong kinikana mo ulig ikan sa trabaho, wala ka naglungag. Wala ka, unsa yung chopping? Unsa man na? Ha? Bugha? Wala ka nagbugha? Nagbantay ra sa TV? Nagadoon ka sa motor sa imong papa? Uy! Karon, nagbugha na! When I became a man, I put away childish things. Kung maglangan-langan ka sa imong labhonon, hangtod bukid na gayon, nawala ang imong higdaanan, hurot na gayod ang tanan imong saninas, ayaw pagsultin ako kabayan sa imong pagkahamtong. When I became a man, I put away childish things. How about this one? Patanong, kung maglangan-langan ka sa imong mga assignments sa eskwela, dayon, sa due date, magpagkarong inong nga sakit ka, aron mo likay sa klase. Ouch. Ma'am, sakit na ko. Unsay problema nimo? Ubo na. Sakit akong TN. Oh. Sakit kayo. Asa man? Dito ra. Oh, sa inyo, nagbalhin, tiri man.
When I became a man, I put away childish things. Here's the great news. Listen to me. Listen to me tonight. Here's the great news. You can become an adult anytime you want. You can be a 12-year-old adult. Jesus was mature when he was 12. You say, that's not fair. He's God. Okay. But he was also a man. You can be a mature adult. You can decide to be mature when you're 20. You can decide when you're 25. You can be a mature adult anytime. All you have to do is say, delete na ko maisama sa mga bata. I'm done living by my feelings. Andam na ko mubuhi sa akong kadalo. Ug magmakugihon ko just because it's right. Why don't you decide tonight, I'm going to be mature. Young people, there's nothing more impressive than a 12 or a 14 or a 16-year-old adult. Adult. And you can. You can be mature. Not perfect. Kanunay kitang tanan maglusod sa kadalo. You will always fight it, but fight it. Pakigbisog. Decide to love your friends instead of demanding they love you. Higugma ang imong higala imbes sa pagpaningil nga sila mahigugma nimo. Be a friend instead of trying to get friends. Ang tao nga mahimong uskanindo nga higala mukuha sa daghang higala. Why don't you decide, I will be an adult. I'm ready magsalikway ko sa mga bataot na mga butang. Every head bowed, every eye closed.